Akube mnyanya akube makuke guys, inhlezi ningithethisa nithi mina ngizi nabo part 2 nangoku part 2 womnyanya. Sisesemnyanyeni ongenisa abobaba phase eRBC kwaMnguni. Hey ukulala ekoloyini ngiyamora yo ngiyasesa uvuka uphethe manje aqamba ngithema ngivuka ngizakhala bo mangithi xa usithole la neceleni wami ngithi yes sathi ngimbamba futhi lana ngiqabanga sekulate kudathi ngimshude mangimfaka lo tshani la endlebeni yes sekuqaleni uzibambe ngenye ivaram club ngamsho unala endlebeni uzekhala botwi ngavela ngathi yazi nathi ngimyekela ipapalazi yamnyisa akazi nokwazi ukuthi ngimshudile le time ngimfaka utshani la endlebeni ngathi yazi nathi ngiyogeza amazinyo fast ngingahlala ngingayenzi yonke into ekseni mangivuka mara ugeza amazinyo is my first priority yes simangageza ngamazinyo la nemlomeni ngithesta ngazi ngathi bengidla ini I get so shocked ekseni mangibona umuntu avuke lapha dumela ukudla radumela utshwala ngageza ngamazinyo ngivele ngizibuze ngithi yes sayiwanda ukuthi nalokudla kuthesta kanjani la nemlomeni wakhe manje but singabantu asifana abanye bathi bangageza amazinyo kuqala ukudla kuvele kutheste kabi mina mangicela ukugeza amazinyo ngichaza ukuthi ngiyahamba ngiyophuza amanzi avela abande mpo ngiyayazi le hack leyo ukuthi mangabe uhalela amanzi abandake nerawo yakho vele uthatha icolgate uyifake la nemlomeni umunye eceda lapho uthatha amanzi uphuza yes savela zwakale ngathi bewabanda mpo thema ngisageza amazinyo lapha mangithi xa emnyanga napho yaboma bahle khulu ngathi yazi nathi ngigijime ngoba chuda fast awa marana kusikhethe sirebele sihle madoda cala abomama bakuthi bahle kangangani mara igolwane ezona zifuza ukubabdisi ke nakungiyazi kuma comments enzabe nibuza ukuthi yini izigolwane guys those ranties lapha ezinyaweni with beads siyanamukela emnyanyeni wokungenisa ubaba kwaMnguni ngako sosiphesihle nanzo-ke madoda impalampala ziyavuvuzela zikhombe etshonalanga abogogo bajabulile nabasekhaya bahlala balela ngokuthi hey amadolo mntwana mara nabasemnyanyeni ungaphika cala ukuthi balisiphula kangangani iphaseli mina enhleke sengithoma ukusola navane balila ngamadola so angasibhlungu nethi vane bafuna ukuhlala phasi basithumathuma phela ngathana bekusetshanini la dewe bagida ngakhona utshani bebengeze busamini it's day 2 yomnyanya namhlanje unomnyanya nechomakhe bakwate kangangani yes masile ikhwini esiNdebele qala ukuthi bahle kangangani noma umuntu mdabereke nzima abe nemali lapha akwazi ukuthatha umalumekazi kamtshana akwazi ukumbatha sona thize ngisababaza bomakoti abatsha lapha kwavela usema kho usuke ngebafazini zala uzokubona ayingatsho ngimlandela lapha kana ayikhona umuntu loyo ngisangenyamini niyazi-ke emnyanyeni wamaNdebele kaSidimaniki inyama uyidla bowuyibukela sifani nomunye umhlobo so ngeze ngawubiza ngegama ngiyadlala abantu bekhethu laba sikwazi ukuthi singaqabaniswa mnyanya hey mara bo-Prime Master ababeke lapha abangathi bayadimana yona ngithi ngiyabalalela lapha muze omunye ubala imphisi zinyama uthi hey besi-5 imphisi engizifake lapha iyepenye ngathi sizokudobha ikinga la phela mina ikinga ngiyibonisa velele ngathi yazi nathi ngikhambe ngiyozulisa phambi kosomnyanya lapha nomnganakhe phela manje sekusikhathi sokuthi kuphuma amabhodlela konje guys lo nginithembisa ukuthi ngizoniqoqela ukuthi abomnguni waye bathi bothubana bomaloboleni rambama istory sikhamba sona-ke guys hey phela bathi ngelinye ilangako nabhuka abantu bakamnguni bathi bokulobola lapha nabathi bokulobola nabathi tla yes inkomo zabo ziyachota bathi plan asenzeni asikhambeni sokuloboleni rambama madoda asifike ilanga selitshingatshingile plus niyalazi-ke mosilanga lipsika litshinga masinya hayi basho vele bafika kwamkhozi lapha nabafika kwamkhozi bathi hawa mkhozi sesifikile nazi inkomo zakho lapha ngetrailanini hawa batsho nabo bomkhozi batsho bachidela hlani kwetrailana lapha bathi hayikhona mara mkhozi inkomo ezingathi ziyachoda nje inkomo ngathi ziyi-5 kuchoda yinye hawa batsho uthubana vela sikime msinya hawa mkhozi inkomo ezazichoda nje nethi sifike lana senza iphutha savula itrailana le enye inkomo yehla hawa kanti vele bathola umkhozi ozwisisako komkhozi athi hawa mkhozi inkomo yehlile ehle ngephutha ehle yachingaphi umangona ungaka awuthubana vela khombe lapha athi niyabona nasi isithunzi nasiya sikhathi lesi uthubana ukhombe ilitshi isithubi madoda wathi ngiyi ikomo leya umkhozi nakabuza kade hayikhona kusiyikomo leyo ikomo incane kangaka hawa mkhozi akhe asike matawa mkhozi ikomo leya njengoba uyibona incane njalo ihlezi phasi phela inkomo ezizidiniwe sibuya kude fast phethe sedliwa lapha niyawazi ukuthi mosimina ama-7 colors ngiwathanda kanjani mdele waziye ukuthi umnyanya sowuphelileke nasele bakhipha ama-7 colors sedliwa mara before uphela siyazi ukuthi nasihlezi lapha ebandlapho usomnyanya mdela bhoboze kokugcina angasali utshwala obuningi buzabe bolele mara before bhoboza niza gida yong yes sitangabe umbethe itekile formal lawa yokuhamba isithere sesitshekile yala itekile formal seliphumela amaplanka lapha emuva selinamakamorwana amarabe baphethe mina ngene kanye lapha esikulini ngahlaba insondro kayi-2 kayi-3 ngabona kuvela 3 yama-Gordons Oh